So what they want yale kola na ko ne koye physio ni bi physiotherapy na na massage no 0244 867068 0244 86 70 68 and now 0274 23 43 21 0274 234321 Nature kwan no e wo shell signboard akra ha Spinters Road wo e na afi Kumasi so MgsmåBORහැ e na onsa ebeka no e end point wa hoto fie ene ho pacho ha special local foods ene SOMPA di fufuo ene light soup ni abekwan papa bi na won so na wasa utimi ko dibi e wo ho na yakacha osawo de no ebia wo pe jollof ana se bia pe fried rice wo pa beti apapransa no hu na wo pe toza fe wache ana se banko with tilapia ana se okro stew ana se super wonsa ebeka bi fra no pa no wotwe ekosi se enwumre no wotwe bebo apem no eye hajia special local foods wo e na wo kwa akodi de wo ye orders ahodo ni nyina binte no emfa wo ne ba bia wo de online so tena office ko Facebook TikTok Instagram nebo hajia special local foods e was search engine wo wankasa no ubehu sampa en niche bi na waduan no abeye krado alande e wo office wo wodofo bi nso anu aye bi e de ama no ene me de ebe ne ye ne birthday me de no e ko hajia special local foods na wakodi di fried rice papa bi na wase obedi abetia kakra fufu kakra fried rice kakra ti eben me de wu pie ne ye ko ye hajia special local foods na yakwa akodi na ohun ye dia no wanyankwa na watena se ache e de amayen sanso na Leicester Company Limited nso ansa na ma me fa agia number ne ntudwa bia na obi pe 0246 35 99 0246 35 99 21 and now 0535 48 43 92 eduane pefie ene ho Leicester Company Limited 1 year toothpaste with the years toothbrush what did you choose say abema wo sia te se so krema ebepo kama wo sia sinjam ple apambesie wo sia senkeka wa yellow wish ni green wish ni nyinada ebeyi ne de afiri wo na wanu mu nka no so no nani monyam hye no edimu ye mesraw wo sra kokodro mo wo kasa nso a speak with confidence ni nyina ne se wankasa home ho nsem no wo nsuro ekire ni nyina years toothpaste and years toothbrush na ubetimi afra wa akra person no mu dinkita ho koto biton anase de bibrewa 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 yes toothpaste and the and toothbrush ma yana wase ebusua ena ye papa bi ebetwetwe na brabo mu enkommo na wi aso te ho a me se enkwa we ho no ehu hia na enkwa hia na enkwa ahoden ene nkenyan ewo mu no ene hia pa obi be se wo mu adam ko hu ayi Facebook yi bi so se obi bomba ya wase rade ma me nkwa tente wo mu hia wo se wo nkwa tente rade ma nkwa tente ewo hia mu na bi rade ma nkwa tente no ewo ahomeka so ewo ahoden so apomoden so na wani jetimi awi ope ya pam na ye papa asem na obeka no ya de bia emu enyan mu areho se wo ye nipa wote wo wugina wo na so kama bibie koye na all of a sudden esanse abrabo we no ye ni nka so na edi adane adane ntino ofri kwan mu bia be firi okwan ya na so no abrewatie ne ne ye de bema ye tiefo ne yahwefo no yetiawa okay short eto da bia wa abrabo mu no obehu se enipa wo ne wonom hyase no wode mampamrika edikan agyaw okay ebi wo ho a wotimi hu se wanfa mampamrika na mom kwan a wo fa so no ena wonti edi aboa wo mu
enipa to da bia ye wo bi egu amenam ye wo bi nso etosie so na ye wo tosie so ya wo nche tenten ye ebi kura ye wo ntu nyina so enti wo tenten yo no eno ane se wo ko ko so ni ha obia efie ye pian no obi wo so a ya wo no ato nyina so ya wo na to kokko so ya wo no e de atoma pon so na so to da bia na enema enhye dan ko te se de wo pe no me ka cha wo sa abrabo we no enyam nikatuo abrabo enyam pepere ho ade ba kwa wo sa wo hye ne so ne se and compare yourself to others and fa wo ho to afoforo ho na esobre kro kra ene so akokọ kra apam emua mienu bi abo akraman two animals abo akraman animal dog abo asono animal elephant send the okane brofo kan twi be wa kan twi this before so kan brofo any force way omo tena ase na omo nyina dru wonom heat period se emoa edru brebia na won ho de no watenka no e wo brebia ya na ekosoro enti edru sa na wo se won ho kafo no otimi ne wo mo eda abo akrama fefuro ena osono nso fefuro bosomi miensa ntem pepepe na abo akraman awo memu ensia na owo ye chi no na osono stella bosomi miensa na wawo 6 wawo nsia abo asono stella onwo ye odasonyem afa bosomi nkonachi na chese wawo amam ne bosomi nsia mu no na kraman ya sa wo dumienu wasanyim bi wawo anyim biem na osono nwoyi enti ne 9 months no osade wo ye ne 12 months 3 months time no wasa wo biem wawo dumienu onwo ye edidimu a na wasa anyim biem national da so nyim enti na ko 2 years when you 1 year 8 months just 4 months to reach 2 years na kramai kwa abo so no bi san say osuru ntie no kre pa se wonyim eye de anyin se nko a de nko a na anyim de nko a na wonyim ya me no na chance ye oba wo wiase age nkwa na ye de nko a me no nyina na fefuro ena ma wo memu baako de dikan ensia de toso edumienu na me wo ye wasaba ba wo nsia osenso asa aka ho wo da so pemba bia enti wonyim ampa ehona no sono sesen abo asono yese kraman asa wo kire no ho kire ndodo nti no obeyi na no asemu a wo ka kire osono anasa osono ka kire abo akraman ne se what I am carrying in my womb has nothing to do with your puppies de me wo ma wo twa mu no ene wo de ne ni twaka kura ene won kraman ma no eni twaka bia eto da bia ya ne ye fi se ye che wa abrabom osono oyizi 2 years and odi awo ba kope na wasaka kire ne se ene wo mane ni twaka bia mpo no eyade ade da meyem no enye sifomu a asase kura be wo so asase wo so emamu no baye ensensen nyina da ebi totofom ni mo homa enua nutan akase nyina da ebi wo kura mpo etutugu fom na se wo sifom na wo so twakwan mu a enipa nyina sa hye na eko se ye train no se ye de botimi gina wo gina no admire no se abo ai na eko ne ho ye enipa ne fe na wo bo ni se na se eto da bi nso so na se wo se ne bufu na wo ka ne ho a wo bia ne ho a obetimi agina nanim na won kra mama na se ye toboa ketua bi krampo a na wo dwane no wontimi mfa wo no me compare de me carry no me wumbu mu no ede na no wo pa kire eto da bia ya wo se ni pe koja wo abrabom me ko a me ni ankofo ne si so wa wade kwan so ene wa wo be de wo ho me nya nwo ye fra me bonin ena stigmatization ye fra ne sen stigma ena wo mo ye na bibia ye di me ho fem na bonin me somo obi bakra no o ye sei
your time is not yet up. Oh, obre no nyanka. Say wo bre ne so a. Ni a wo de beba no. Obi be wo be se du. Enso na wo de ba ko no. Say edu no. Obeye han. Wo hwa Isaiah 61 a. Wo say sum na kata wo so me awurade mani mo nyam ba be hene wo so. No kre. Na sa animonyam na beye han. Na wo say wo mom wo achiche titro ahemfo nyina da. Ebe twe dia be wo han no. No kre. Eti na wa wutie yesa adwuma ho e na akwa atwea ma wa wie school so many years wunya adwuma anye wo juniors nyina ba besa wo ho wo ya abakan wa tra ya nso so enye ye wo nuanom ketewa nyina da fe kra de ye di wo ho few adwuma mu o sa ya hifo sa ya setena mu o ba bia da atochema empempe no ye ka cha wo se nya ni da so wo awurade mu amen na pem kwa wanim na brepa e wo ho e de twen wo no kre. Yes, obi a oye felu anase obi a woye nkuguofo no ene obi a wo surokun no kre se wo surokun a wontimi nni nkunim da na okon no so no eno ne temptations na eba no enso hwe ebetoto wo no eno na wo kun na wugina no no okay enti maye hu sa wo ye okofo ansa na ye di nkunim abotire no yare chime ye ebe tempte ebe ye wo ha wo ni bi no okay ohia okay aho kire osu yade awo ho yawo anase nyinse fa ho yawo okay ebi wo so kura mpo na tete ebetimi aye bia okay nkwanhia wow se wo betimi afa wonkunim abotire ne dia bode a na wo timi safa ha no fa mu ansa wow na be fam no eni se wugina sampa meme yokofo wo hwe asem prenso so wo be sorry amen enti dia wonye okofo no anase wo ye felu ano ene obi a wonye okofo wo okun wa ablabo mo bra yo okun timi awani okay na ne wo bra ne nko na ebra bi beso a de edi wuso ne no wo be sorry aba be ne so amen bible ne kan wo se bedu brebi no echikafo no mo maka no ba be ya kandifo na kandifo no so no ba be ye echikafo ene bia obi ana wo no fi se wonya obi ano anase bi panka esa na wudi ni so no ene wodam panko so na wonam fom ebre bi ba apanko so tefo ni nyina da won beteti asan na wona beba befro na wo ban so a ye de ntoma ene animonyam hye e de asekwan mu di ama ni ya bo se di aka wonte no ene me ka kira wo setia wa e ma wa ba mu ma homene so nyensi yo na kwa wanim na de efri wo ho e ba beto fom no animonyam hye wo mu no e besi ni pampempem de ya wo madi onim kan de o waso no ontie de M궈BORහැ ASEM ye ka kire wa wie ne fa ba obla ne manyina e betimi akoye e de ama ewie abusua ye kwa homa no so enne ye papa bi na wo kita na dwuma kama ye ka sei abrabo no abona peto achew no ama enne neni anase ni nipadua ekanea no aton suomu anase eduru somu enso no ogirane na so pa yenko na ya papa no yene no enkobo nkomoda so man enkra ha ya ena otie yewura Samuel Lamte ene ni din openyi pa wada Roma woti yenka ma he bro yena Nempomu yede Yamia dom ratin mo dona me mpa ebo nyina nti mpomu ye ma okasa no enkosro maika kretiefo ne ahwefo nyina pese wotie wasemi bi na wotibi ede hye won hu nkuna nso sanse ne eye to da bia ekoso no eya na eni enya na nso ne nyina mu no Erade ene boafo nti sesi aye ka say wo dan so ma na so wa hefa me wo dan so ma me wo police station dan so ma police station chenwa mayentie o ufri hefa pote wadaroma me yen krani na ma me tena abron ahafo evie school middle school ho abisin okay Bese mfie bese asem na ye kan 1979 na 80 nti me wie school no me bankra ha
and I call ATTC. Number me electrical general electricals. Okay. And me call practicals, and I made in school. Or 8 hours cook minimum. And me call part time, and I me call 2 years, and I almost promote me by morning. Okay. Me call practicals. The school no call we are. Who call now call part time we are. Who bet my Juma or Abo Airport, Paco, and other high machines and Juma. And me free order me in Juma or Ghana Airways, our aviation. And me call under training. And me to a minimum plain battery charge and I repair. A friend of plain battery. Aeroplane battery no. Minimum repair, minimum charge. Senior charge no. Near a use a friend of plain battery. Intimation, you buy 4.5 years. No, almost employee. I see Ghana was Edika. And almost cheap plane in and Ghana was good. A year by employer. And to me, by maintenance, you don't just say, oh, now, next time call Bible school, in a diploma. And what you are sorry, I make on opening the young compared to my yana. I saw in Sikeba Musa. Near Juma or school be. MtämBORH school needing. Oh, Betty Miabo. Our colleague on St. Mary's Secondary School. Okay. And me call me Wahona and Sana JSS Nasi. And now all machines, all more corn meal. And tomatoes, and now school for no or more irons, or more fans, baby, or more that, Minamia Hujuma. Okay. A trainer about 2021, 22 Numu, and Aminia Gakuma. A Timeni Baku, left side. And the medical hospital got doctors who obey operation. Omo Jimmy to and omo me many panier mienu and because our doctor no be many na no dwane Hey or see why you operation any operation ohun many say ni aye no ohun bi da and ya ko chi no bae ya se wa bie nani are one na just we yan wadwuma no be ye hu adwuma no see so one right side one bie anya asikwan no so e ko e be chi right side no so be ye onu so operation entimmenu ni na ye ba ni sa no e se me retire no say na come there 4 years and 3 years na ma wie na ma nya 16 years say se na ma wie no ma miska ketwe wan wie wo hefa se ne asem ne ye kan school mu wa na se school mu ma wie adwuma no ma nya 16 years no ma miska ketwe ena sa scanner banana e ka wo ho me di twetwa binu ko hospital nti se manu mo aduro me di aduro na gumania mania ekusu enti my friend Dr. Mensa awo Canada Japan eno de to bo asiansa doctor na wa friend no eye kirasem ma yenhwe enti e beka se udwumedie potia wo ko school nka pese wo bedi eye de ben ya anam game electrical engineer me unse Ghana was in your FMC no se play no be gina wa o press bi na akosha asenti ni niama na nkofo niama omudi aba no ono obe ntimi na me operate wow nti amba ni saro na Ghana was no ekola fi no nti me ba na kese e wo se me yo sofo na mpese nka me yo sofo na sofo die no na
wani so ade hu sa obeya na se na yesen ana adwuma na nkoye ntine ma wo yesa no because adwuma no na me nkrofo share nyamse se me kwa sorry me nkrofo share nyamse nte adako obi o be ka tem se me di sofo aminko krom hade ni sofo nte na me come evangelism ni niama nte adwuma no so ebeye ni sa no na me call Bible school. Okay. And what you know, and asofo osori amiko share ma osofo ni senya sikano bana nyente yenko pejuma niso minimi sana juma ntime fa ni say Paul ebra oba menya no niso okọ kajame tinu ofie na mo ofie a me hu kitime o se me ye bibi ya baba ho nipa de obi a oye adwuma krokotena fie be se na awotwe a ne ho betete na nya wo a wakwa akotena efie mfinhia pii sabre no a wo free adwuma ni mu no ha we say ebeto wo no na wanya mfinhia ne be sen oh na adwuma manya 57 57 yeah now wo yire sabre na wo yire ewo ma na me wo yire na chese yire no bra meni ye mia na onyim o si me mabusia for the na bibi nti o de duro ko ka jiu I don't know o si nyam tafo oh ki o si ni nyina sei oh of fani tuma o fani nyawa en o koi na o se wabusia for na ye ne dan o si ni ma me ni na nya ntokwa nti o si won ware bi onu asisa ni no call sabre no ware na won ne te se oyire ye ma ware no ya wara abusia yare tawa abusia aware okay na ana 57 years sabre no ni nyina na wunya enwe ana wanware ntem o ma ware ntem because me na me ni mbago na nyamsem ni nyamanti e maye ni masem to eno china menya baba we mini no wo ba ko ese no onu so form 2 JHS ana SHS JSS or form 2 kire no yire ne kwae na wunya ababa we bi ne tenaye yeah okay because eduma no me shaase we ka 207 ho asem ona me shaase nti ba ya emu niaman ko shua ni niaman nyina na ware mu niama na me ko nya ba no wo hu ma me ti boy no wani o fontu oba na wodi nkan ware no o de ne kwotena o ma me ncha na abusuan fi ana kire no ye free me ma me nchen ko ho kwotena wo ewo mponano ewo danso ma chi ho okay me enya hwe na eba se na mutu free mu maame ho o ware no edimfie sayansa na sa ware jaye no eba within Gaminya area 2021 me area no start ya no so on yo so mari oko de se nun kwana mayentie hase num kakra oba de ose ono maame ne nyantokwa me ma se be ma eneti ase se sam ne nyantokwa kra na me ma no affect ma worry too much because me ba ne ba na me worry no wanyine nti ede be nko a ne ba ya oba no de ntokwa nko a ne si one wo maame ntem a ose wo ko nti wonti minti na ato aso pen ana because ni maame kra onu ni maame kra on power de no ena akoye bibia wo nti o how ni nyamantie onu ozoni nti se okoye asungwe mi tese ntokwa no ni hobi entu maame wo ise say
Mami owo wadi 108 ofi. Sabra na wo yire ne ko na maame adi mfie besen. Oh, within 100 years new side. Na 100 years na wo yire ne o maame 100 years old lady eko. Say I don't know. Me immediately na me call adwumanti bana obo my man ye ni nyama. Na sabra no na nete wo maame abrewa ne ho a wo hwe no. Oh, baba say oh mama sia. Di bana ba ko hwe no. Na yeso ye wo ya apartment kan tebia na yitu free. Twetwema so kakra se abrewa wanya 100 years na wo yire se one na ekontokwadie we na sentia ye no nti wa fa so agyawa wonyini se na bibi foforo bi etechire ene ma wo yire ne sesa ne niam akoye ya okose nyinsen ne kura wa anka asem bi ankyero ye what they would say ono ni mame on bra ware na afei ni papa na egi aware no ni papa nso within that period na owuye and they say oh boycott ne maame ama waleje na sibia na tabi wama o na ada na wo kwa wale na ase wo se wo mpe wo ni fie na stella okọ opia so a okọ ware o sabe na ni se na banti o se ni ginem wonyem ni wie yansa na mokoye ne ho ade yeah obeka se sofo anyamesem odidi utirimu dem de mango de wa hasenum sofo panyi ogina machi wa hasenum so no be ne yire ho ade ansa na ebi krampod ne ho na obi a wo se na opanyamesem bata nyame ho na wo mfie no so kwa ni mo tintim nyame na ase ache na akonye mo ba ansa na akoye ne ho ade se Calgary na yen share your sofunti na ye na medo Sophie Sophie so na aba nke wo se ni gina se bema okay ya pesa ye te won kan ye nti na wabomodin apagya woni ne ye di amaye na ye koye nimu no okoye no ukotin we yire no ukotin no pa ne chawa na se uko bisane se mikopani cho bebre na wantimi se na dien die potin na no wo so maame ene na ekun wo hu nti a watimi asesa ne niam kokopa ache onyina wo se wo ma etese hu se me maame no o man ntuma se bi ase nyinse no odbe ye odbe sum enti wan se wan tini se wa wo no enuni entokwan onu su di abrewa ne man ntuma se owo a on fan fran kwada no on fan chiche on fan katan kwara no ho yes ena abrewa no so ante se wawo wan tise wawo wan yenzu yanganya zo de dru bi akoka na sa o kasem meti wi ya wo se one wo kunwe na wo so maame ne ye ntokwanti no e ma ne koy se nyin se sabre no one maame nkunyo ana oh there be no omu die na chese bra on respect se obisa ba we no wa na don maame ni so nani wow enti onya TV bia no obisa na ada na sabre wanyina se bema oledi de me fa blame ma no because ni fie na wo kase na wanya no 100 years no so wo 90 kurampo that time no a sebi wo ne monopause age omudru sabre nso mo ho ahomete na wo ye ne ntoma keke se wo de ntoma man so fa nchechi na na nyinsen de etimi se enye se wo de aduro kokan no kuranti se ase na se nyinsen no anye ya enu nti na oledi ne eku a enam so ama walija ya aba na oba na sesa ne niam akọ just like that you know please actually na kese ni mama nsum support o maame ono ne maame mpene so ile on prawale
enti na wo tu nsem go ne bana som sa on sori mfiri owu fie ho ana ebe mi sa because o person no o don't go America say ja ni okay 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 nti edigi ni tim any afa na mate ase ye because entoma say fa chechire me nananom na nyinsen na sente no oledi ne konti wane na se ne maame na etwe no ode kofa oledi asem ne so yes oba na wo fa na chire no mpacho we onu so wan to ne boy be aye wo ba ko ye wo ba ko wan to ne boy so si na me so on twen na ye hwe we mani ni onu so wan twen o si muslim bi si obeya no Amelia no call the wako wo be nine account asemu na hada na min asa wo ya ye enamafo ni bi wo fo ba wie ne na nyem wo wi ansa na ya wa ye ne ho ade adentia yes anana ho chirew na akatua mu nsem ne nya sika sem yes madam what can na nsem no na grow enti one ne ntem no oyire mfom ye no ma mienu ne ntem na mo ntem te sen efie sen na efie etitie oba no wo hya ase ne tena ye no wa wade ye kwan so ne sen na etitie ne kama because say omutie them is omutie o ma menum o ma ideas tin o mu gaga na sikasem wo kan unya sure say bia na onso wakɔhoma bɔ mu nye anase bibisa anase bia wo mpam agudie nso na no mani nye ho ano man complain sa the audio man complain because o mo de on ba bia me ma wo ni amedi kwa na me ama wo ebi wo bitima ba medumom na ya me de bibi mano na ma ko bobu sia na me de amano wo na me tia nti se anyone na asem na be kan wato ho ede na doctors ni hu wo wani ni so a wo musi no mu dwane doctor wo be ye operation se pro wani na pro me nu echi ba me hunim ho da center ko ke pro se die ba ku right side no ebie na left side no a eye the main thing ebie na akata ebie ma wo hu ade tibie uze eboa right ebie because na wo se yesi bibia behye ho na wo se bibia behye ho abehye wani no abehye meni ebia na akata tibie kakra na akata wako hu doctor bi di asem na omo kan omo se gakoma omo yi catalyte gakoma ni de sta gakoma ni sa na tie ebeche ansana ebi akọ na se ebeche no na echa se ebeye yi ana se ebesa agensem se mi hu some improvement bi wow mitimi pie ko to ade na me kwachiri I don't go more than 1 month maybe between 10 months between 19 years so name is okay because ebi amenya wafobia amenya duro bi ahwa ise o ma cheme duro min ise menum enu dumana mpese afi so besmetifi ampese mission bibi ise ne to pan no ebi ni mutire sade ya to pan no teni ya to pan no se ni ye hwe enwa ena se ni ye ntulapia ni nyama no enu bina ayem bishi eni emitifi a
say you see adwuma meeting my Papa ma yabeto en komo no so ma ye ntie we say emra sese be sa ba won chen sese a why you Kweku minim se why she me cry man nane now so ebony show one basso Male Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but it does got as a condom. Hajia special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wedding akese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de entie fre ne local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya abontine aduane edi yenye ne bisa dabi Hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese ayi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra Hajia special local foods efise hono ena aduane no ekoyi Ghana ha ba bia wo mo timi serve Hajia special local food pese wo fra eye 024-63-59921 024-63-59921 and answer 059-479-7215 059-479-7215 for not with them Hajia special local foods na MXVI ASEM dwumedie ena abusua yeguso ha yade somo e wa SOMPA 106.5 FM Accra so no takra de afen kranza ene tachiman ena afei eye doma SOMPA fidie ni nyina da wonom efa dwumedie amadan for radio so Paris France wono so asomo ahyeta de ama adehye ye wonpotem ho ye nua be ma ye papa yade nyina ena ye ne no etwetwe enkomodan soman ena yene no ekasa efree papa mpacha oti enka Mr. Lamte hello mitimunkao se wo se ade be pote pa na enka wunya nka betimi ayo se todo omusia sini amika pa no wa seven omusia todo omufre se ye mehia wo theater na omodi dakro actually na omama pen drive ntia ya usubeti wo na senia etutu ye no ni se minyanka me ye ni sa ese wadi mfie sen oh if you are next year no menya se gumo menya 60 years next year or 59 59 years na wani no betimi de aye adwuma ne de oh yeah this is baku na aka o baku left side no na ebie na akatam we de ebie na ayekusu na anu na metimi di mantiko enti se yenya wo ma omoye se adwumedie ne yeka se akwanya ba eno na opese oye yeah se mantimi kwa mema me sister ba kwa kosia me chese obana midinu eye so mu
Okay. Nti obi eboa wo a na what ho asem da o mu beba be saa de ne bi de. Oh, no mo ye no last omo ye no the 10 every month omo ye. This time they maintain. Nti wo pemoa ya betimi aso wasene se nya okura na wo nua na be kwa akosua na ono so aba ba kire. Yeah. Ya ka se ma ya desua de ya wa asua e wo wabra bomu a e de na betimi aka kire na etiefo na ahwefo. Oh, masua electrical na me electrical engineer. Aha, se adesua na o ye electrical engineer guye ma o timi ko dane o ho fa asofodie mu be kire ade kakra. E de be na wasua wa abrabo mu abetimi na yache. Abrabo mu say etoda na wa set to goals. Say na me ko. Wow. Na wo de bibi asi wani so. Me de bibi si mani so. Na o say etoda na akwanfidie nyama betwitwem. Senia me wi school a me call say me kwa akoye adwuma entebia na adwuma no guye. Ena ye nyina e ba fi. Ba nawa na me de me hunwura asofodiem. Ono so ye wie. Afi me ayere ni ye adwuma na o si de bi. Ska 70. Na ya kwa adwuma ni so ambeye eyi nti na hu se abrabo me wo se ye tu ye boase so nti wa se bibi e be tu bia no teni awo kan adisuade wo e bia enyankopon mre no na enya na ya so to dan so a fort no free ye ya ye tu ye boase se ye tu ye boase e wo ma e ma asem na me de na me nye ma asem na ngai se kama wuma me makura nyini ko awo was 59 na me nye ma asem nke ebo fura mu ana no se emreko na mo na bia na nyankopon mre ni yiri ese to e boas ntu wadwene mu na wontam ye we obeka chiro bi say ya won wontem. Oh, and yes, sir, we say from 18 going. Oh, the 18 going, I will say, they say, who worry, I say, warrior, only you are so worry. You know, dear, na ya February, Yanni, I find him 70. And me to Numpa, Diana, so I saw you see, Papa. Crusade and in Yama. They say, baby, a toast in and I go so full. And then go be my continue. Yes, so for so quite be so no one, yes, sir. Yeah. Yes, I am going to go man. Okay. And about Marabansa. This is the Mabet, she said, so do me quite sorry. I saw me. Area mami an nka me timi nantiko. Okay. Na say na miko me makwa sorry ni juoda. Me se me ko to ade ka eba na me comment na me nan ko ra got them na. Oh. Yeah, you know so you go try me screen. You go try me screen na doctor say manya pressure. See pressure no pon na man mo duras. Them go to before because me ni bibia be kama why nti paibo na manfo hu yamabo Arade beka adofo akoma amoma ba beso mu obi be se ofro no ne udi nkomo ana so pese oboa obi kra no obi a sponsor ama watimi akwa akosua saade na ye na number be na okasa orichiwa obenya wo nti mitumi bobo no ma no pacho bobo ma yen
0553. 0553. I think 47 47 10 10 88. 88. 0553 47 10 88. Okay. Mr. Lamte. Yeah. My info won see na yen kan cho se erade be yi boafo ma na waso mo abia de aba no enya no ne wiase awieye ebi ato obi pen but unya ni da so ne gidie wo nyame mu a bibia ni ho eso ne ye erade ebe kra no wahwe so why Amen. yada se Mr. Lamte se oje brani adaje na wone yen etwetwe enkomo ewo M궈BORහැ ASEM so asem no na wieye ene ahasenum yenhwe na yenkofa course no sesia emra na kakra ya mefa ye asem so edi ato da sani bia wotie nim no ene se wote ho a value your life. You must value your life. Odena kuma nyina kwhye adwuma ne without adwuma wunye sika na odi abobra de obeka se adwuma yonye bia woboa nanso ye adwuma no yenya brenso emfa ema ye ho sra ni bia na ono mekai omo parade omo assemble no collapse ye enka on humanitarian grounds de obeka so enipa nkwa hie ntene ne yemfa no na yemfa ne nkwa ya asabia de omo yo ya ne se ombe pake no aside na wonom etimi enya space edi obi foforo ahye ho eto da bia ye ka kira wo se wunnim sane nipa ewe fi wontentem wa bra wuni ho na enka abehwe wa bra boso ye ye ne woti afefefe but once what you can offer to them wuntimi nya saade ni bi mu no you are no more vulnerable to them. Or baby okoye adwuma 60 years na apam enka de enfa bibia 3 years atoyenche mo esi aba abeto no a mfa mo afore sompa nke enya osa baby ohun akwa anwukyerem kra pa oni ahode kra besa so yentina me ba sompa na ase ompese ye kire me se Stella ma wawie no edu baby a na ha me no maternity leave where the be mount incentives say wo ho so I apam if you know how fast people can move on say unnim say the entem so nipa betimi akọ atwa wa brabo after you are gone or you are no more you value your life once what you offer is no more brand ye o de manu eni hobby no you can be packed aside oh ye do be sinchen and life moves on na brabo e konanim as if you were never existed te say de na o nka ho kra wa ama the quality of your life oh abrabo no mudura yo no it's your responsibility. Wow, said it. And because someone did something for you, say obiye bibi ma wunti. And as somebody did something to you, and as obiye bibi etia wunti. You chose to swim in depression. Now, depression. Why you say ubedi sa de na chi akọ yale na wo dwendwene ho ama dwendwene wo ha obi aba beda wo so. Na me ka say yare no. Yare. The quality of your life depends on you. The first say we adwuma no. And no nche say nhwe wa bra boye. Okay. Nipa refi if nobody happys you, happy yourself. You're happy yourself. Wow. 0260 196064. 0260 196065. And we baby abetimi afraba. Na so ade wadwen kira ba beto. Ai, de o woka wo ye papa ya sem yi ho. Dwumedie ni nyina ho no 0260 196064 and 0260 196065. Ubetimi afrena bibia etimi akoye ede amount. Ye hwe se yensa ebeka we say ya. Meda from Pacho, good afternoon. Hello.
Good afternoon. Me pacho di baby akasa free. Moses ni. Hey, papa ya te won ka che na apom ti sen. Nyame hu mo bo dem bo ya chen. Anti hu ye de. Nyame adu bia. Ya chia ne pampa cho ma yenti o. Kakra be ka se video ni se on kafra. Na omma the concentration ko nani no. Because anya affect ni ba ko no. Edenya wa hwi ya ba ko be sanya infection. Okay. Or anya koye cataract and glaucoma there. Only very careful. Okay. Because I say any no as a airport no, a bit may develop cancer. Cancer so you develop cancer, a bit more affecting the brain. Say crowd or say na wakwaya operation. Sabra na nurse na makwaya operation te say there ye kakra. Ana djuma no so person okusia no. Oja ko blind na djuma sia no wait me sia. Ba nipa obebo ama yi na ejina no. Eni ase. Ye kire obi ni friend bi ye kire no how to make liquid soup. Ana odini ni bi jina manu ni no be sia djuma no wie ye. Djuma no o ye registration bi bia ni no fa djuma no abono bo ama ni still papa no odade mo ase se ni ye djuma no e discan e jano. Okay. So no only very careful honum. Say kwanya ni se ni sister na be boa no se be yin honum here. Ono bi hu me ni timi da monse. Yanso ye da se papa Moses ono so wo ani ho how visually impaired. Nyame ado be kasa ma wo to ye fo pie wo dwumedie we say so fa wo de bra 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 also asem a wo e wo kasa dwumedie we say e ho no betimi dia 0260196064 and 0260196065 ma yena secure for us secure sanitary pad wonom eboa yen ma dwumedie no na etimi so yasena oti yen kakama kama ba won sabuo mu nsem no ho ene wase wode wani efa na wanya amoase tam anase droso tam anase chima etam na watimi de siesie ho ama bibia nso etimi akoye na sanso ena Haja special local foods so aduane papa pafie ene ho no so eboa ye hacho atomic kwan no so ewo eye transition ti ho na onsa ebeka no ena afe yas toothpaste ene yas toothbrush so eboa ye ewo akwanuasa nyina emu 0260196064 and 0260196065 betimi ede won so adwentra ba yenko endpoint homeopathy na wan sedan so yemfa enkoma wono mo se a wo ho nsem prostrate a ehwo temache aba ana se premature ejaculation no be ma de bo ene timkeja na da ho wontini munyale wa hodo ni nyina da wo sebra na wonsa enfama ewo eye shell signboard spinters kwan so akra ase ana se kumase ewo kronom abohia na bibia nso entutom emfa emma na mame na apam dada ase okaya ho na dwumedie etimi eba wakwemu na me na Mr. Jeremiah Simpson enso asemangode ene obeboa yen eboye chidomo guest enso na social media handles no on systematic price wonum share ya omudi etwa ede efa ho na afei Mr. David na afei school fees enso ye na wonum ase papa ye se woka ye ho ene anti kwansema enso eboa yen eta ye chimidi do hene yire mame ekua yeboa ASEM abronya mame na anti akosua ago aboaje akosua nhira ono so na se papa payo kan ye ho ena dwumedie etimi eba wakwan mu ye sorry so ama for God and country dwumedie no abeto aso mo ene ma woda nyina no ye setwedi ampon ba se ye adom ne se omamo nkwatente ahoden ene apomuden ewo ma bosom friend erade ensha opi I love you so much abusia. Yes, sorry, edwaso na diaka no Professor Abochi ede ababeto aso ede amamu.